Sì, signor Capello, non so come ne cutin a rumore da circolare cutin un mal tempo na mina copia a zero. Che signor Capello può essere se. Mi dare no, no, non so nada particolare na caminda, que me diz, we de costume de corçal para juni, esta é cheia do que tá de par de novo da passa vai, sim abaceiro, den dia awe, mas lá tá mas lá vai noite, ou melhor dicho, amanhã martugar, amanhã menta. Porca um tigi awa certo caminda, no gran cos. Anto, un coso ico, un po' si cerca ta co viento talantando, anto dove sei, non spagna, algún ráfaga basta fuerte de vez en cuando, la mapa virador sei más bruto también, probablemente no por lo è vero más bruto, e che mi ha menzionato también de mi politin ovviamente che possibilmente non stai sacca un codice che per la man basta bruto, e sei che men che può fare ora non tiki mal tu 2 metri, ma se abbiamo la man grande sì, lo canti costa. Però da buon prendere anche la landa, offrire un po' chiquito che da no cerca di canto, però mal tempo, maniera da ser repisada en algún vía de WhatsApp, no está verdad, no tiene nada en la camina, que pase mal tiempo, por lo pronto. Thank you. De nada.